Poimo hi na to kito nina mi piten le athathak laina i kalsuan le tuna Imphal block a ilian hun tok ta i mi leng tam hun khobi om ta wa hi na hi i outlook pen hi neu chi khek thei jek tale banga chi do chi ngai dan ka nia block hompi khara le block hompi amasa leng ka gen do khazeka sem na lama leng hun khobi oma NGO hita eno mani private sem na hun na leng hun khobi om ta wai hi na to kiton ina block heu tu block lama heu tu tele mi pite pan pina ina tuai block din mun pen dom kang zakina sector tuam toma lu thedanan ngai to tale banga chidiam chi hi e ka hon gen bela punno na kumsom nga le thum Imphal block ina omta a hilale ipopot het ke ya ei sumteng ki huai luk ina ichina I om luk luka wang padwai takina tutung ina apsum president Siamsinpawlpi member ina khasenzena atsum level bang student via yon gen le atsum level bang ai ke le level tuam toma leadership ki sek na tuam toma hi Imphal apatina mi khalani be ki se khathei le hoi lo ding hiam chi hi e ahunta hi lo hiam wa hi na heu tu hi ilin ke dinga khalani be lamka pat del zolowina Imphal khasunga tengte phai khasunga tengte na hi state level a leadership student via ilet hunta hi ai mani block huam sung hai ke ai mani unit chau ngai to alowina state level a Imphal block Siamsinpawlpi state level a I play hunta hi why dina tunia Siamsin ka Siamsin pite hi nasadakin panhon laun lan kal suan khomina pangkhom pe male alam pi hongom na de hi mal Siamsinpawlpi na hun paisa activities tuam kinai to zelina foundation trust chi ineya ai foundation trust a hi professional line a lute panpina dina admission mungal line admission hi zolo to mai din muna omte hi panpina ding ina foundation trust akineya foundation trust ina to panpi ngai te panpi jok na ding ina criteria khat hon bol khathak ina tu kum ina zat pat ding ina hon bol khia a ya hi Siamsin sponsor category akichia hiai noya hi jet sponsor oma sang thuma tho thei dia sapphire sponsor oma sang nga tho thei dia emerald sponsor singkhat ruby sponsor singkhale sanga onyx sponsor singthum gold sponsor singa le diamond sponsor hi singuk le tunglam hi kwape ma miki phal yom zen le Siamsin te ma khwal na hi foundation trust member te bana Siamsinpawlpi jen headquarter a heu tu te thu zak thegi ge ding hi chi contact lang no na wana Siamsinpawlpi na tutunga via thil tuam omte hi anak en to de na ken khate ngai na Siamsinpawlpi na politics sai lo hi veu to hon chi wa Siamsinpawlpi politics aki sai ma thama aki patunga patin leng politics aki sai ma thama hileleng electoral politics sai ke education politics hi sai igama Siamsin na tungding theina dina education politics mai sai why hi na hi kalisuan na te hi pangkhom ina khutkile nina kalsuan khom le chi hi ka hon gen bela punno na Siamsinpawlpi na tutung ina meeting khat aki sama sunga mimwan wai hun tok aki sak bangza hiam aki kai khoma to a Siamsinpawlpi na zui pidi thil li aki tengkhia study team aki bol lela khatna competitive exam a bangchipan lak ding coaching poimo hia motivation poimo hia
tukal na poimo hiya line tuamina khada hong pai dia ani na entrepreneurship ivek vekala government semna lut zo lo di hi chianga light bun mama lo light he mama lo te nek tak zon na to kisai na entrepreneurship le new avenues atum na di na private NGO le unorganized sector ali na apoy mo pen revitalizing the grassroots level unit chi a hal thak na tun ding thak na tun thedi na hi tunin Imphal block heu tu ten leng panan laun lan unit chi a heu tu ten leng panila dia siamsin ma lo hi kalson na di lo hi siamsin na kon gen chang ina school kaya school avakaya heu tu te gen vangai hia chi hi zo lo ina siamsin na chi tuam tuam nek tak zon na chi tuam tuam hon huam kha ka hi hai hi na to ke ton ina education again to ke ton education i focus to ke ton ton ina entrepreneurship bang nek tak zon na to ke sai kut na sepsil bol lenga poimo a why di entrepreneurship private school hita he no ai kele NGO hita ai kele unorganized sector tuam tuama leng e ngai to na aluta wana revitalize the grassroots level khong che khong ki zek dinga nidang ina Imphal block a Imphal a keleng kan oma nagu kamu namun le hiya nagu su mangkha kamu namun le hiya Imphal a hun so takkan oma nidang ina block heu tu bang ekele unit heu tu te na ina ap tu pum khat bang ekele pencil bang ekele box bang hi a hong swak se kwa wain hi nasa takina isunga achi hoitak ga hoitak hon suang khein kamua wai na hi a grassroots ta ikipat thaka siamsin mama poimo hi siamsin na lam chi tuam tuamin a ilut thak non de hi kaliswan thak non de hi chia hi nasa taka hi pan ilak thak kele tudin muna ipai to zomzel hi imaban hi kum som som ni kan hi i survive din again ta kwai holkeya wai hi nai Siamsinpawlpi how to te khutchowa nanga kule mi pi ina le nu le pa ki thua pi na lo in hi bang matan tung tuan lo dinga hi na hi pangkhom vekina Siamsinpawlpi na panhon lang na tia pangkhom vekina kalson khom vek le ilo ching dinga ina madam dinga wana imaban hi hong imaban hi hong wang dinga hi chi hi ka hon gen bela put ai wana Siamsinpawlpi na school khadineya residential school Ministry of Home Affairs ina hon sponsor saka pathian volzol na to student janga wal ineya wana Board of Secondary Education ina recognition hon pikhinta kumno nina residential school min ina exam pethei ta de hiu ahi nawa hi kipa wai samama wana mabana Hongtung Ding 13 January 2012 pathian ni ai khagea Siamsinpawlpi Foundation Day lopna zakna nei ding hiya lamka wa ding leng atam thei lam hong ki hela hong wap ding ina ko hon chel ngala tunia gen headquarter apata ko hon ton pi thei lom te hi introduction ko hon bolding a omna mun hong ding mai henlan heu tu nu dem ngai kim ton henlan wana bana heu tu pa lang khan thang joint secretary wana heu tu pa thang mon lal omte male joint secretary hiya wana heu tu nu man siam joint secretary wana heu tu nu vungai lun my finance assistant finance secretary hiya wana bana heu tu nu bia khoi male joint secretary hiya heu tu pa thang son lal male joint secretary bana JSF representative hiya heu tu pa nang mon sang ama he MBS over here assistant general secretary bana HR publication le media apua wana heu tu paneng biak lal mai AGS wai lama aning lama tua AGS HRD le planning pokho ma he ai teng hi gen headquarter apata hong tunia hi program hong sim thei ka hiwa tunina block heu tu te kito pi na hoi piak ja kun hi hei bang tan tung the hi na hi mabana leng pan la khomina kalswan khomina heu bang hiam vai sai na a hoi lo hiam a hi kele ilung tun zo lo na om le leng tu lai hi technology a hoi mama igen lo lam lam hi hui khwa na ki kap to azil zel
thế na hi heu tu te kiang ma apoi mo dan hi chi zo te vio ai kel hi chi zo te in hi ni chiom le leng hi heu tu te kiang ma hi an thu tu ni na internet tung ton hi mai kel newspaper te hi ma thu tun zo loina atun na di te kiang ma atun le chi hi ko hon request on hi helan Siamsinpawlpi Imphal block dam sor helan topan Siamsinpawlpi hon volzol hen ka kipa afelngen i mai ma wa tu tunga ti hi wai je kana khat ve khuri beng lai diu le thugen siam khat a hi no na ama leng athugen te la ka hi thu athugen te hi a hoi thei ma ma ngai tu atham chingen hon gen khia ki pa thui ge na tuna inangala mama special number mon hangzo lenin si balon kadin amauten hunun la mauna abana ding tunia i hong pai khom na ziak te lakwa athu pi pen khat education department ten ahunon la ding wa waya award distribution na hiding hi tuna la sa ding artist day samta wa hi
Sạc này này Cà phê đâu Ngày dân đâu Ăn đi đâu mua Bang chi din ako nag Google audience stage at to may này vì vậy Help to pass someone bang mo Help to pass someone bang backstage ka Ana hit may chu Tuna kalom no kon samdi nga Tuna education department te hunpiak iut why mai na abana diteng abana dite special number khat ahinona why leng tulai taka lasiam te lak ilung khoi pen te khat ahia why hidden china kon introduce ding wa tuna distribution of awards hi hunon la ding ina education department te hun kon pia hi Ive konwa sunung pa tutung SSPP Imphal Block Unit Award Unit omte laka class tengle outstanding award sam thei ding mi te kai khom ahia class 1 apat MA MSc tan asam te pya ka hi Imphal Block hi lai siami tamama wa Himalaya ve ka ki pe thei lo hi manina to asang pen wai te chau pya ding hi Block Topper Award hon amasa penina class 1 apat class 12 tani tekhitingwa hwan pyak sak dingna guest of honor pu PC Lomkunga IAS Chief Additional Chief Secretary State chunga hon pai ding ni chali Class 1 ahile Jamima Guite daughter of V Vumkhan Thang Aman percentage 98% muin Maria Montessori Senior Secondary School akai NGV unit apatahi Kai award ka tutu momento dan kai akibola hile citation of excellence akichia this citation of excellence is awarded to Jin Miss Jamima Guite, daughter of V. Vumkhanthang of National Game Village, Imphal on the occasions of 53rd Siamsinpawlpi Imphal Block Annual Conference 2012 held at Manipur Film Development Corporation Auditorium, Imphal on the 29th October 2012 for securing 98% in the one standard examination, 2011 being the highest among the Siamsinpawlpi Imphal Block member. We wish her success in her future endeavors. Kitia Laka Anwaya SSPP motto learn labor serve Kitia Akikala was Anwai Piena Secretary to Secretary Education Department of President sign Akayuhi. Class 2 ahile Puizozam Hang Sing, daughter of Hayes Tunmuan Lian, Aman 92.69% Muhi, Bhagawan Mahavir Dayaniketan Jain Skulakayan Tribal Colony Unit Apatahi. Yes, no. Class 3 Sarah Sianthan Hoi, daughter of V. Zam Khanwan, Aman 97.63% Muyin, St. Peter's Kulakai, National Game Village Unit Apatahi. Game Village Day Mama! Class 4 Nyang Swan Chingtunglut, daughter of T. Kam Khen Thang, Aman 88.83% Mu, Leafage Kulakai, Paitibing Unit Apatahi. Class 5 Nyang Lun Kim Guiti, daughter of V. Vumkhanthang,
Aman A star muin Maria Montessori Senior Secondary School Akai National Game Village Unit Apatahi. Class 7 Sweetie Nunmoy, daughter of Grace Tonsing. Class 6 Don Tanglian Ding, daughter of Mang Swan Thang, 93.71% mu, St. Peter's Kulakaya, National Game Village Unit Apatahi. Class 7 Sweetie Nunmoy, daughter of Grace Tonsing, 90.72% muin Maria Montessori School, Maria Montessori Senior Secondary School Akai, Imphal Unit Apatahi. Class 8 Mercy Vungbyakhoy Guiti, daughter of Sspp Guiti, 90.55% mu Little Flower School Akai, Paitebeng Unit Apatahi. Kublian Thang, son of DK Pau, Class 9 61.40% mu St. Peter's School Akai, National Game Village Unit Apatahi. Class 10 Jigzon Guite, son of Kim Wan Thang Guite, 84.20% mu Christ Church School Apat, National Game Village Unit Apatahi. Top in Class 10 per BSc Manipur Board, Class 10 to Class 12 Kai Chita Kibola, Board Manipur Board to CBSE Board Akibola to Amtoamin, Top in Manipur Board Ahia, CBSE Central Board M Tanglian Dinguite, son of MC Guite, Aman B1 Muin, KV Imphal Padakayan, Langol Unit Apatahi. La Tanglian Dinka Chika, Tanglian La Dingahi. Class 12 Science, Manipur Board, Grace Sankim, daughter of J. Guiti, Aman 72.60% mu Millennium Institute of Science Akai, National Game Village Unit Apatahi. Sakchoy Senmu JNV Purapel Unit Apat. Class 12 Arts CBSE Jessica Laro Kim Naulak, daughter of N. Tuanzalian, 72.20% mu BK Bazoria Kai Imphal Unit Apat. In Class 1 Apat, Class 12 Tanizawa, who PC Longkuma can lay at not take the keep away my Hong Lian, Aman 60.66% Muin, Modern College Akai, Langol Unit Apatahi. BSW Jen Wan Kim, daughter of Dr. Twalchin Nasial, Aman 80.27% mu College of Social Work Akai, Paitibeng Unit Apatahi. Athai nai lo pang kwale twa Jen Wan Kim kha pusanga among nuahi.
BA Botany, BSc Botany, Vulkan name ngaite, daughter of Langham ngaite, aman 61.33% mu, Don Bosco College Akai, Imphal Unit Apat. BA English Tracy Vunghoi Siam, daughter of G. Paukan Thang, 62.66% mua, Don Bosco College Akaya, Langol Unit Apatahi Amale. Bana Kamsasong H, son of Thangzatwan, MA Life Skill, 74.60% mu, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Akai, National Game Village Zapat. MSc Zoology, Betty Nemlailian, daughter of VL Moana, 69.83% mu, Manipur University Akai, Tribal Colony Unit Apatahi. Abana MBBS Zo Rimsa Hang Sing Thang Don Lal 60.3% mu, Imphal Unit Apat. Om kể để là lạc sắp thấy điều nha lệ. Om toàn kể để là chỉ là cái bao hoài mà mày tu viên vào tê hay cái này dùng cái bao hoài là Tuna Outstanding Award Imphal Block a Hai Outstanding Award han packet dingina P Remkum om le ma hai stage tu han paina award han pya khyak sak dingina chali Om Kaililai President Pu Sspp Imphal Block stage tu han pain aman han pya khyak sak le Outstanding Award masa pianina Paukan Munguite, son of Tiguite, Aman MPS Muin, Aman Hile, Paitibing Unit Apatahi. Abana Dr. R. Sanga on PhD Theology, Aman Ling, Paitibing Unit Apatahi. Amana Dr. Jean Khan Niang Tombing, Amana Imphal Education Azokya, Amaling Paitibeng Unit Apatahi. Imphal Hilawina, PhD Hizoi. Abana Miss Vungwanting, daughter of V. Sangthwam, I'm an assistant professor Mu Ama Imphal Unit Apatahi. Chỉ là hai tình hình na education tiền các hôn nước khăn sầu gì đấy các cái bà quê tu tung Siamsinpawlpi Imphal Block Toppers Award le Outstanding Award ti on sponsor sakding akizon laina pu
ti thang thuam IPS member trust tena full sponsor hon bol sakwa ki pa huai isama ama mi pi la kai puang kya mi pi ten phut beng chani ki pa etsang nayen memento khat akibola hian pia kyak sak ding in general headquarter president kasam ai avan ahon toy ding wa hian sang thei ding trust apana hongkwan hiai conference ang hoyom le hiai memento te le gift neutik ki bol hongla ding in kaun samahi Siamsinpawlpi Imphal block. This memento is presented to T Thang Thuam IPS Memorial Trust for sponsoring the Sspp Ib Education Award 2012 on the occasion of the 53rd Siamsinpawlpi Imphal block annual conference held at Manipur Film Development Corporation Auditorium, Imphal, Manipur on the 29th October 2012. We hope that the trust will prosper all the more to encourage and uplift the students learn, labor, serve. Kin Biang Mang, Secretary Dokhan Thang, Doksuan Thangguite, Secretary Education Department, V Gin Hian Pao, President. awards hon pia khyak sakte to ke pa thui ke na education to ke sai awards hom the yai ting hi ke pa ko e chile lom tua award sang te nang bangai nan ne ale Siam thay en hoài dê nu ka sa. ken chu eng hoai ke lo ka chou nuwa ma hi Manipur metric exam hi tal pak te chak topper rena omom wa hoi pen hi pai te te ki mai non lo hi chi iswa ke ke diwa mo tu tung mo le Siamsinpawlpi te uchidan hoi hi challenge la ding ina imanuya le very good Tuna abana special number ding mungboy na iku kapat. ama Kisaksugina aban di konsim nga da distributions of prizes, games and sport department.
on inspire ma hiya mung boy na hi abana I programo tu tunga sport nei nawa ilo chin na tiu waite award pyakhyat na nei ding hiya waite sabkhyak mai sport department ten amau hun lak mau na hi tupon tamlo lo kon boldinga delamina souvenir keile magazine ki hongkhia wa hi kwa pe mai na leisiao siawina zathum red aki bol hiya wa hi zathum le atung lama lei ngap om le leng ki phalta kina elei ding wa ya hi bookstore hiya mai keile media house khatpe wa wazong leo chen mu ding hi ke mu thei hi ke ya hi mun chawa mu thei hi manina aman phama ma ilei chia ding wa hi tuna hi sport department te kon sabkhyang maina unit chitenga tu tunga sport a sloganu waite samding ina hi unit te kon samdinga ama sa pen penina game village unit te kon samding hi game village unit te just zalau khandei lai just tagra raho chi hi tu tunga mawa abana tribal colony te chau chiu abana paite veng te ahoi lau hoi we abana langol unit te nop sak di mai mo nuam thawi ka gen khang lo nya lim sang go kai chu lamphel unit te chi mai mo tu na hi sport department te hun kon pe dinga wai amawan zo chiang na hi special number khatama wai hi lasiam wan hang zo dinga hi ke sports secretary Imphal block Jamsun Mantung kahia tunian pai khoma jata khwai guest of honor chief guest on paithi ke male guest of honor special invitees nulepa ulena laizon Siamsinte navekuna Siamsinpawlpi sport lam kisai ai jakina news kong le chiangina sportmen te thu gen siam lom lo hi manina thu gen kon siam ke le ki ngai siam dinga siam thei to ban som ka hi chi kha kon gen ma sak hian lan tu tung sport dinga ki sai na publicity lamon pan pi dinga ana kingen up down cable te mule he piting nan ding sak leo up down cable ten pai thei lo ai dinga memento ki pya ko dai menana den changina general headquarter president panun sang sakhen lan tuna abang ting gen maina sport da kana se pi te amin te kon gen dia mau le ke gian ding ni samhi ama se penina lamfel apat kham khan swan assistant sports secretary le tribal colony apat lam khan lun assistant sports secretary ke gian ding leo pa hoi ding prize el asia khizen zelawina tampi pai khom wan wa ma mai lo ching chi ding hia uchima bangin prize le ning kha piak lo thilo hi menina prize te on donor donate uchi kho an ki zonga uchina lamfiel lakhong ai kele ai miom la teng an ki dop kwa lau china prize on sponsor le donors tam omzika waiteleng memento peudi himanina waiteleng ana ki ging sa ding om ding ki saka huchima banga tu tung sport kha ko mi thum chawin sai zo ding ka hi lo manuna board of judges chi kha ana ki phuang kha waiten game hoi takan sai fel ai manena ama tung ki pathui genuta board of judges kon sim khidinga board of judges kineite happy tikin nom namun chatona ding sak din kon gena hi football on sai sak dinga ki gen board of judges ki gwang heutu ba thang khan mung om na na ding sak le ki pa hoi ding heutu pa lam khan lun le heutu pa khamlian khup waiten football fel takan sai sak jak na ma tung ki pa thui gen no na hu chama banga volleyball an sai sak dinga h pau sin thang khan siam le pau jho samte badminton an sai sak dinga pum sian thang le chinmal som table tennis Catherine biak ching le nang son mon 100 meter race donglian mang le biak moi long jump pa dong swan thang le kham khan son short put agin ni la le tv nu takawara biak mang le piang sang lu ne te kha ading naw lem tang lo hingei dinga kon ban sim mai dinga waite tunga navek wa tunga
kipak lo ka hiu chi kha kon gen masak hi helan sport ahon pan pi te le publication lam hita he no ai ki le thilning ningan pan pi te memento ning kha ki pe uta hoi te sport memento sang sak ding ina ma se penina nuak tem toy helan publication ading ina heutpa pu mumbai uptown cable ading general headquarter apat ekon submaina guest of honor pu Uvungzgin Valtin hoin piakin sagdin tom khapan happy tekena hilaman kalto din kon nge na he yai memento simkhan na kon ni zol ding a format khai chidana himaya athu gelte gamla hi manila ken kon sim khedinga Siamsinpawlpi Imphal block Sspp student welfare organization yai memento pumungboy proprietor uptown cable and video editing kianga Siamsinpawlpi Imphal block annual sports meet le 53rd annual conference 2012 advertisement clip video athona hon bol sakbana polpia dia ki piak zona ki phalna le ormona te chiamte na nisim somni le ko october sangni le somlani apia kahi hun paisa le tuhuna polpi nei na ziak liaw liawa na patom ngai na le pallang na te thu bia ke sa pa toina sang pen hon ki pia hi mabana leng polpi adiang khwam kip tak hong hidingin to pan hon wazol hen sinin semin zunin signatories te hi le h gin beng bang secretary Jamson Wan Tunglut sports secretary le v gin khen pau president hi yai memento hon sang sak dingina general headquarter abat azata khoi president hu lenza basam te samai sport hong changina hong hi me kia chief guest bang lekini sam hiya chief guest sport amang bang tai kyom la ya chief guest hon hong sak pu gilian memento ipiuta oile memento dingon toy helan pu gilian hi le li face kola principal hiya sport on mo Siamsinpawlpi le block advisor hiya huchma bang awol mo nate akimang hil nge ke ya ama tunga ki pa thui gen song sona hi ano na memento ibyak kujek omlaya waite hile amunding akiboy ma laina ya leikai nol kata feel khonga pe good wailo hi manina khumalampak stadium kini sam hi vena china khumalampak akimano a huchia hoya ana sem mi omsun te ana kibela waite makai naina na ki jangthei ham zela waite wana makai sak nu lun singkianga ipe uta yai memento sang ding he bitikenon kalto le stage lama yai memento kon simnon ding Siamsinpawlpi Imphal block memento he memento pi joisi lun singkianga Siamsinpawlpi Imphal block annual sports meet 2012 launching nadia pan nalang na te hon panna sataka hon lak pi bana pol pia dia ki piak zona ki phalna le olmona te chamtina pia ka hi hun paisa le tuhuna pol pi na ina ziak lewa na patong na le panlang na te thu pia ki sa a patoi na sang pen hon ki pia hi mabana pol pia dinga kwam kip tak hong hiding in to pan hon wazol hen Siamsinpawlpi dam chot hen signatories te hi le Jamson Wan Tunglut secretary sports Siamsinpawlpi Imphal block le president v gin hen pau Siamsinpawlpi Imphal block hi abana hetupa swalian football first prize ading rolling trophy on sponsor sak happy taken ama ahile momento dingon sang dingina ikisa sakahi hetupa swalian John Swalian Hausel omte lo hi dinga mau ini dapat unsang sak thei ding khat omle pa hoi ding president lamfel unit dapat happy tikin hin sang sak din kon nge nei bana first prize volleyball an sponsor sak hutpa thang million nun thuk haile memento ki pe uta
happy takin ama omle ai kela sungte omle he memento happy takin non sang sak dingina ikinge na hi thang million nun thuk ama omlo hi le ama unit hiam ai kela sungte hiam khatin non sang sak dingin le ikiza saka heutunu nancy nem ngai vung in non sang sak le ki pa hoi ding abana memento heutunu thang biaglian in second prize rolling trophy on sponsor saka asung te hiam ai kele ama omle le pitan sang sak le hoi ding heutunu thang biaglian miss thang biaglian aman yai second prize rolling trophy kha anule apamin